dito. Ang girigalo kay 10 kabuk nga unsa doses sa kanang ano pang dialysis. Ka nice. Ay bantog na diyan ko sa isda. Tawa siya. Pang dialysis ay bantog. Panti na kita. Wow, thank you Ate Belle. Ngani pang paint and crayons and eraser. Wow. Wow, Be, what will you say to Ate Belle, be? Here in the camera, baby. Say mo inon, Ate Belle. Thank you, Ate Belle. Aww. Balik ko dito, Mia. Thank you, Ate Belle. Letter O. How about letter P? P? Lollipop, mana? Lollipop di ay na. How about letter... Sige, erase. Wow, napa-J eraser. Ah, you like it, my love? Mahapit na oris. Do you like it, my love? First, guys. Slippers? I-open pa. I-open pa ang bag. Like that, be, oh. Gisia. You know how? Scotch tape. Like that. Wow! Ang cellphone gabi, diba, kanyang camouflage sa bedsheet. Ay, ugan eh, nag-camouflage. Alagay ko, be, oh, sa yung color. Be, ato bang diri, be? Tubak sa camera. Amin na lang ang chair that, be. Wow, slippers. Slippers, Jude? From where na, be? From whom na, be? Oh? From whom? Ito nag-give wala. Who gave it, baby? Read, ha? Tuyan na from, kinsa nag-give ani? Yang manita? Wow! Oh, nalang ko tapper. Wala. Pumiyaw na lang. Gift, baby. Uy! Walang ka, mga baby, no? Kung kay gift. Oh. Car, mani sa car. Ah, pamutang na sa car? Okay. Ayaw, nanay straw. Hindi na siya maglisod. Okay. Finish na. O, kanina po daw. Okay. Guys, True. Atras sa gamay. Guys, I will open this. open here. Siya. Guys, Gisi guys. Gigisi agyud. Gilang, okay lang masira. Sira lang. Like that, okay. Now, oh, gisi. Wow! Sa cocomelon. Hala, nice, be. Ang short. Short, strawberry short and t-shirt. yay! Thank you. Oh. T-shirt for me? Let's check If masigo. Sigo, oy! Yay! Say thank you. Thank you. Okay, another na po. Dito, pangita dito. I think I like this. Na. Gift ko na. Open, dalawa. Wow! It's a chuchay dress. Yay! Thank you. Thank you. Lola Remy na gikan, be, ang kuan. This one? Kanang gamay. Na, open na. Kana, nalibog naman ko, oy. Lagi. Mga lola mo ito. Ito mga lola na nag-give ka. Hi. Pabi ako, I will help you. Be, happy ka sa mga gifts, be. Oh, what's that? Headband? Wow! Headband yan, oy! Same to kay Mommy, be. White one kay Mommy. And yours is? Pag-wears ito kay Mami. Come here. Kabalo ko. Balo na to siya. Ah!
Balo siya. Oh, may video siya, oh. Ay na, unya na. Kay Iwan, headband naman, oh. Wala na, napa dito. Give me, sige nang dapok gani. Ni. Ninong. Ni. Oh, this one. Ninong. Ninong. Ay, ni Tito Doc. Kutabang ko din. It's a big one. What do you think is? Oh, that one po, that one. This one namin to. This one for daddy and mommy. Apil lang open sa'yo ha? Open lang. Sige. That one from Lolo Pete and Lola Edna. Gisi. Touch TV. Look you how. Okay. I will help you gisi one small and then you will gisi all. Okay? Oh, gisi. Oh, because lah, ang draw na could be. Yay! Is it a notebook? Kay mag-school na siya na, no? Yeah. Yay! Pila ka book 3? Kapag numbers and letters B. Wow! Thank you! Hoy, Say thank you! nawala na akong piso. Yung nag-uslaan. Okay. Say thank you! Camera. Number one. Oh, sige lang. So, Kasi puning na. sige lang. Yeah. Oh, Gift man gyapon na. hindi. No? Like this. That's for daddy and mommy. It's Yes. to kay Pia Mike's. Saan na, dad? The phone covers are Wow. a pillow. Ay, yay! Pillowcase! Yay! Superhero. Mommy's happy! Happy si mommy sa pillowcase! Thank you! Thank you po! Thanks! Butay lang Yes, dito. this is for mom and daddy man. A pillowcase, okay? Para, open! Yes, anak. Yung pillowcase. Ano good? Para pang... Look, give yan ni Tito Doc. Kana ni mo gift. Uy! No, na-excite na, na-excite! Ah! Sige po. Ay! Wala! Wow! Wow! Is that a cooking thing? Hey! Hey! Hindi! Kaya mo yan! May I help you? Yay! Yay! Show sa camera, babe. Show sa camera. Oh, what's that? A kitchen set. Wow. That's from Tito Doc. Yeah. Because Yay! You want to open, ha? Later. Knife? Oh, bawal mo na sa kids ng knife. Okay, say thank you na dali sa vlog. Dali na. Thank you all. Oh, you hold the camera. Come here. See, these are my gifts. Ah, dili din na gift.
Uy, napauto Ara from Ate Vanji. Wala. Open that baby one. Baby. Okay. That one. One. Stapler dad. One. Yeah po. Opo, that one po. Sige, sabi, dali na ako sa bigay, stapler. Wow! Mommy's happy again! Pitsil! Pwede na. Ay, open daw, be. Basig box lang, be. Daddy, open daw, dad. Baby! Ay, oh, tumbler ata. Pwede na pang vlog! Props! Daddy, open sa dad. Wala na kayo. Pumila na yan. Baby, no, it's not ours na, my love. Ah, mo, Judy, ay. Hello, it's so classy. Thank you, Ate Vanji. Oh my God. Ala ka, cute ba, Ani? Uy. Cute kayo, tit, no? Pixel. Oh, it's so classy. Charot. ni ate. High quality refill. Pwede siya. Ala, 12 hours hot, 24 hours cold. Ay, mura siya og thermal. Oo. It's so nice. Thank you po. Thank you, Ate Van. This is so expensive. Kuan ka ni kayo kay kato